bothata ba ka ke hore ke thomile ke tshwere ke loto. Ha ke tshwara ke loto ha ke ya sepetlela ba mpotsa hore hip ya ka a e right. Okay, ka boa ke boa pampa dipidisi hore ke nne ko mpetong ke tlhole ke tsamaye ka dira bjalo. He ke dira bjalo ha ke boela hape ko sepetlela ba mpotsa hore hip e gobala ya pele. Okay, ka boa ha ke boa ba mphile wheelchair ka dula mo bima wheelchair ka se tlhole ke emelela ka se tlhole ke dira selo gore e se ka gobala ya pele. Ka wa ke le modima wheelchair ka robega matsogo a le a mabedi ba nkentsha disamente. He ba nkentsha disamente matsogo a ha loke go fitlhelela mafelelong ke ba kgopela gore ba etse di-test ba rane di-test. Ha ba rana di-test ba mpotsa gore ke arthritis and then ba mpotsa gore tshwantse ke lete ba consulte le sepetlela se seng sa ko Soshanguve and then ba tla boa ko nna ba mpotsa gore ba consultile bjang le sepetlela seo. And le mo hae a re utlwane re phela re lwa hantši o lwa nna le ausa ka mogolo a gona peace le ntlo a šia hanyako fela a ona tswelo pele re tlhakatlhakane. Nna he ke ya bathong ba mpotsa gore tshwanetse ke nyake spansaka family ya ko bo mama ka tsele ba mpontsha ntatong ba re ke maselela ke ile ka ya ko yena ntato a re phahlela nna le abuti yaka mara ha ntse ke tsamaya ba mpotsa gore o ka re a se sona. And then hona bjano a ke sa itse gore ke reng ka gore le mo hae re phela re lwa abuta ka ebile mesetse a tsuba le dinyaope ke kopano fela ntlo a inyako fela hona bjano ebile ha hona le motho a berekang re no phela ka tšhelete ka ya modende re mo kotsing re kgopela thuso ya lena.